Здравия желаю, патруль города, старший лейтенант Лисеев. Документы будьте добры, ваши предъявите. Да, пожалуйста, сейчас. Подождите. Көннетен сақлы бар, ikişer kişi almasından turalar. Тәулік сайын, күн сайын, бірінші күннен бастылар, демек күн сайын. Шул көңілсіз халдан соң инде. Да. Көңілсіз халдан соң. Аңа кадәр саклаганнары бар име шулай? Алай сақлағандар жоқ, менің исімде жоқ, мен өзім дежурный болып көптен толғана ашылы, мен айта алмаймын. Кайчандан эшлейсиз? Мен мына екінші айым ғана ашылымын. Но мен насылы бетесім келер, мен пенсионер, ішлемесем де пенсионермін. Мәчеткә йөрөйсезме? Мәчеткә жүреймін. Шушы Рамазан мәчетенә. Рамазан мәчетенә, Ихлас мәчетенә, біз бетіне бір мәчетте ғана жүрейміз. Күп киләмесең менә тарихка монда кешеләр? Күп келелер. Ничә кеше якынча? Якынча айтқанда полный зал. Иллеләп бармы? Артык илгән түгел. 70-100гә якын. Да, 100-дан артык кеше килә. Яшьләр күбрәкме, өлкәннәрме? 70% яшьләр, 30% балалар. Шул безнең хәзер яшьләр бөтен дөньябыз яшьләр күп җирле. Аллага шөкер, без бик куанабыз. Менә бу күңелсез хәлдән соң кешеләр киммәдеме? Юк, киммәде. Кеше ничек җирдә бүтән вакытта да тарихларда менә киләләр бит. Кеше шулай киммәде. Тәртипле генә үзе тарих намазларыбыз. Әйттеләр, тарих намазларыннан шикле кешеләрне полиция тикшерергә алып китә дип. Сездә андый хәл булмадымы? Бездә андый хәл булмады, но подозрительләрне туктаталар, без бит менә монда эштә булгач күрмибез аны. Алар анда ничек кишергәннәрендә biz бит мәчетнең içinde, алар мәчетнең тышында. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Меня зовут Захиддин. Я сам не местный, приехал из Ростовской области, город Сальск. Что могу сказать насчет того случая, который произошел в Казани? Очень неприятно, конечно, очень неприятно. Почему? Потому что это произошло перед священным месяцем, месяцем Рамазан. Мое мнение, лично мое мнение, как будучи мусульманина, то, что просто есть плохие люди, которые хотят навредить исламу. Почему? Потому что ислам распространяет, это религия истинная, эту религию принимают. И ненавистники этой религии не хотят, чтобы эта религия распространялась. И делают все возможное, что в их силах. В исламе, раз мы об исламе говорим, в исламе нет ваххабизма, там шиизма, суннизма и так далее, тому подобное. Много течений появились, которых и не было. Есть ислам и есть мусульмане, а все остальное выдумано. Маленький пример приведу, когда ребенок маленький, чтобы ребенка запугать, что ему говорят, не иди туда, там бобо есть, не подходи туда, да. И ребенок уже не знает, что такое бобо, уже не подходит. Почему? Потому что он боится. То же самое, чтобы сейчас ислам не принимали, он говорит, там ваххабисты есть, там пугают, и все уже люди уже хотят, не хотят, боятся. А хотя нету ни ваххабистов, ни других течений. Есть обычные мусульмане. Как изменилась атмосфера в мечети после этого случая? Какие-то задержания, какие-то пугания были? Лично задержания не видел, потому что я редко сюда прихожу, но после этого случая. А ты куда ходишь часто? Куда ближе. То есть по работе, как получается, какой мечеть ближе, туда я хожу. Но обстановка обострилась, скажу вам. Просто разговаривать, не угрожают, ничего. Siz kim, ne için beni to'xtatdingiz? Михаил. Михаил, bilan ishlaysiz bunda? Biz masjid saqlaymiz. Masjid saqlaysiz? Nechadan nechaga qadar? 8dan 8ga. Dejur turasiz endi. Aha. Nechik anda butun kishini tekshirib ketasizmi? Kimning o'zi bilan sinflari bor, shularni tekshiramiz. Hozir kishi jaykini yengilcha kiyinishanda o'zi bilan aybida olib qo'ya olmaydi. Hali bunga qadar masjid saqlaganing bor emi? Yo'q. Birinchi topqir hali. Birinchi kun tugul, bu voqealardan so'ng kun sayin qo'yaman. 19dan saqlay boshladingizmi? Shu voqealardan so'ng kunduz qo'ydilar, shundan beri krugliy sutka qo'yaman. Qiyin tugilmisan? Ishimiz shunday. Кіші тоғрамда тұралар көбірек. Аналар хазірда кімде тұрады. Алар анда сумкалы кісілерін тексеріп кетеді. Masjidga kelganda. Иә. Taroveh vaqtida bigrak to'dir endi kishi ko'p bo'lganda. Кісі көп болған уақытта иә.
Yok bulayda biren seren kirgende de barır, suмкаларын koyuyorlar, internet tekşirip kirdiler. Siz bu başta kuptan işleysizmi? 3-nji yıl indi. Mine bu koňulsuz hallardan soň indiýerek halkyň keýfi hem Keyif, şol bir keyin ol, absurda ýeteler, конечно, ýöretirgen iştügün. Bitense bir мнение de yoramagan iş, bulmagan hal. Uramdaga işe işerip soğutu tugul bit o. Spesial zakazdan ötürü, kişiden ötürü. şu günlerde meşitlerden tege şikli kişilerini yaba başladılar. Meclide anday hal bulmadım. Yok öyle baka. İşitkensiz bir tane halı. İşte işitilen ne oldu? Kim şikli anda kim tege hukuk sakçılarının isimlerine nişiktir kirgen şol kişilerine yani sakalı zor bulganmy. O kişilerin şulay at. Sokallar köp jireler, birisi de sokalın kesmeyi yetmiyor, şu normal. Girakly kişiler tutulup alar suraştırılırga tiýişmi? Обязательно. Ол bir nersesi yok. Suraşmışygyna situasyany analizlamışygyna bir nerse bilmýärsin. Sen bir de öýde kelip aýtmy. Mine men utirdim, mine ol mene zakaz berdi dedi. Bir de kelip aýtmy. Ama tekşirmişygyna bolmaý. Ol birgine gün içinde şuna turgan iş tugul. Ol belki yıllar boyu bar. Musunda tutulmasalar ikincisinden tutulalar barby. Ama merjenige kişi köp kilemen, neçe kişi darýykka kile? Mümkün terbiýe köp geler. Yüzlegen? Olaýgyna bardyr ol. Bardy. Kim sanaýyn? Bar olaýgyna. Küz bilen aýtabys bitinde, illelep, 100lep, 200lep diýbis. Tabii kim bilen ağlaytırıp. Men bit teginde men tege sana berim. Mundan işikten oglalar, kireler akanlar. Oglyp çıgalar. Aha. Tatarlar köprekmi? Eller şit kişiler? Ну, Tatar da var. Şu Srednja Aziya halkı köpende. Alar Alar- tatarça biler misin, ýokmy? Onların qaysı bilen köpüsü bilmeýär. Ona şahsym rus dilinde. Başda rus dilinde. Siz özüňiz kaç ýaktan? Men Soboýagyna. Oyuğa Hazret'in işini etkezdik. Kişe ötkerdigiz. Şuşunda. Hayır. Köp ýyllarmy kişi. Bir 30-35-40 bulgandır. Aha. Beşini sen aytamam. Evet, kantoğanlara kelgenler de elhamdülillah barsa da davarını gittiler. Zaten koydan da Ahmet Hazret Mahmud gözlerinden ilerine aktılar. Manda hazır Valiyullah Hazret turunda kiminde hazır onun işlerini alıp bara. Öyle İmam Hatmi bulundu, Ahmet Hazret bara. Ahmet Hazret. Nişiksin mene halyk mene şu polisiýalar bulgaç gorkap kalmadymy? Çünki hazır şekli kişilerinde yabalar dip işitdik. Yok anda kadar men işitkenim yok anda kadar bizde anda kadar yok bizde. Tarihka kişi köp kilemsin? Tarihka kişi baytak oldu ya. Neçe kişi? 100, 200? Yok, o hatlı bizim yanıma eşit bizler o hatlı kişi kirmiyor. 20-30? Ne gidiyor şu var bulgamız ya. Polisiýalar özleri de namaz okumuyorsa? Yok ha, Dinge münasebetlerini birleşmediniz. Ну yaşmanalar hele baş birincisi hele starraklıgına ötüp bara tertipligine bulay normalligine namalaylar derse dehalar da bildiler kişi. Okursa hata dediler. Rifkat abi ağır sıra oyunda bu elbette. Ne sebep öylesin halyk, ne sebep yaşa, kim şulay işlerge, kimden kolu teydi eken? No Allah ne sebep etti bizim ne biz İslam dininden bulgan kişiler bitinde biz indi hazır Allah Teala özüge ne biledi biz indi mene bütün informasyonu bize alıp gittiğinde biz nerse de bizim bizge bir nerseden yiyeceksin bir nersede yok edinde.